Bak ljudi, dobrodošli na video, ja sam Petra i vi gledate Mi 7. Za danas sam vam pripremila kako pravilno konturirati lice, tu sam vam pripremila nekoliko proizvoda palete, bronzer u kamenu, nekakav mali lagani highlight. Uglavnom neće ništa biti HC, ali ovo su nekakve osnove kako bi mogli vi doma već sami kod kuće konturirati si lagano lice. Ja iskreno jako volim konturu jer imam nekakav oblik lica koji nema nekako izražene baš linije. Isto tako prije nego što krenemo sa samom konturom, vi morate sami sebi odrediti prvo koji oblik lica imate. Za svaki oblik lica postoji određena kontura. Ja ću danas raditi konturu koja paše mom obliku, a moja je nekako ovalno, ne mogu ni samo prokužiti tako, ću iskreno. Zaista volim konturu, ali nije da je baš radim svaki dan jer smanjila sam i šminkanje i sve da mi se malo lice odmori, pogotovo sad prije ljeta. Ali kontura je odlična za večernje izlaske, kada želite slikat se. Kada naravno ja imam nekakav photoshooting uvijek stavim malo jaču konturu, tek toliko da moram koristiti malo manje Facetuna. Ali mislim da ovo zaista nije teško. Evo ja ću vam sad pokazati nekoliko osnovnih koraka i mislim da možemo krenuti onda sa videom. Znači ja na licu trenutno imam samo BB kremu, nisam htjela stavljati puder zato što van je vruće, ali uglavnom znači prije konture obavezno stavite puder jer kasnije ako prvo radite konturu pa na to puder pokrit ćete sve što ste napravili, barem 90%. Ja za konturu koristim ovu veliku paletu, tu imamo zaista razne nijanse za sve tonove, gore se više bazira znači highlight, a dole su znači tamnije konture. Samo da vam kažem, nisam ovako bijela, ovo je zbog ring lighta i nemam ogledalo kod sebe, tako da ću sve što ću sad raditi, ću raditi tako da se gledam znači u kameru. Tako da ako nešto fulam, oprostite. Znači, nakon što ste odredili oblik svog lica, morate odrediti koje vam je boje kože. Znači, jel hladni, podton, topli. Znači, ovo je toplija nijansa, toplija tamnija, ovo je svjetlija hladna i tamna hladnija. Ja koristim ovu tu svjetliju hladniju. Koristim ovakvu jednu četkicu. Znači, kod konture je bitno da počnemo, znači, od uzgora, znači od čela i onda tu oblikujemo jagodice te na kraju đole. Bitno je da ova kontura koju radimo na čelu bude što bliže znači vlasištu kako bi mogli ljepše izblendati i onda tu dobivamo onaj nekakav efekt o sunčanosti, brončani ten, tipa znači kada sunce lupa vamo lice, prvo će vam ovo pocrniti, naravno i meni nos gori, ali da. Zatim kad dolazimo do ovog dijela, tu povlačimo kao jednu crtu, znači radimo u stvari kao broj 3. Vidjet ćete kasnije. Tu povlačimo crtu da kad dole povučemo isto konturu, da dobijemo tu nekakvu ispupčenost obraza, da imamo znate kako modeli imaju. To pokušavamo uglavnom dobiti. I nakon toga radimo ovako. Znači moramo paziti da linija ne bude predebela, da ne bi to tu razmazali na ovaj donji dio, pa ćemo opet izgledati ko da ništa nismo postigli. I ovo je isto jako bitan korak, nitko ne želi, ja mislim, double chin, tako da ovaj tu dio spajamo znači sa vilicom, da osjećamo malo taj vrat, da ne moramo baš toliko na dijetu. Evo ga. Prvo ću napraviti ovu stranu lica da vidite razliku među ove strane lica i ove. Sada uzimam znači Beauty Blender s kojima sve blendam ovo, lijepo. Dobro je kad sam već stavila puder, sad mogu sve lijepo izblendati, ne moram paziti na ništa. Znači kada blendamo povlačimo prema van Beauty Blender. I sada je ovo isto jako bitno, znači kada blendamo ovaj tu dio moramo paziti da baš ne tapkamo jer onda možemo biti jako messy i onda to ovako izgleda preko cijele face, nego isto ovako prema gore lagano.
I budite jako pažljivi kada blendate ovaj donji dio, da vam ne ostane ona crta koju nitko ne voli. Evo ga, ovo je za sad znači samo ova strana lica i to samo sa kremastim konturama. Na kraju sve moramo znači još setirati i osjenčati znači sa bronzerom u kamenu. Išla sam dovršiti drugu stranu lica, uglavnom sad ide jedan jako bitan dio konturiranja koji ne upotrebljavaju baš svi, ali uglavnom to je znači isticanje sa konsilerom, to jest da sve bude na mjestu, da budemo malo utegnuti i tako to. Znači, korektor uvijek uzeti nekoliko nijansa svjetlije nego što je vaša prirodna boja pudera, kože. I naravno, ispod oka radimo ko trokutiće. Ovako. Zatim, ovaj tu dio, ako nam slučajno je nešto otišlo prema dole, mi to ne želimo, to napravimo ovako oštru liniju. Da baš bude sve na mjesto ono utegnuto. Malo po nosu. I tu gore. Nakon što sam ovo izblendala dolazim do nosa, znači jako je važno dobro znati konturirati nos jer zaista možete napraviti čudo od njega. Ja imam potrebu jedino ga malo suziti onako da bude onako uzak, lijep. To uzima malo više vremena, tako da ako ćete htjeti poseban tutorial kako točno to napraviti, ostavite jedan like, a ja ću sad ovo na brzinu pokazati. Uglavnom koristim ovaj jedan mali concealer brush i ovu tu nijansu koju sam već. Kao šećer na kraju još dodam iluminator, znači u tekućem obliku, samo tu na jagodice i na vrh nosa. I to je bilo to za ovaj video. Ako vam se video svidio, stavite jedan like, komentirajte, naravno subscribe-ajte se na Miss 7. I rekla sam vam malo prije, ako želite znači tutorial samo za nos, znači komentirajte dole da znam. Hvala vam što ste gledali ovaj video, mi se vidimo sljedeću nedjelju u 12 na Miss 7 i to je to. Ćao! Ako vam se video svidio. To uvijek kažem.